Joana ovde i danas ćemo pričati o još jednom načinu za dodatnu zaradu. Obećali smo nastavak, a pošto mi uvek govorimo šta mislimo, krećemo dalje. Ali pre nego što nastavimo dalje, današnji video je podržala platforma Freedom24 i zahvaljujemo im se na tome. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pinu komentarima. Korišćenjem istog podržavate moj kanal besplatno i hvala vam od srca na tome. Kao poklon dobijate i ceo mesec ulaganja bez provizije, a dok smo tu lajkujte i ovaj video i ostavite i komentar, makar jedno srce i naravno podelite i ovaj video sa nekim ko je zainteresovan za financijske savete. Pažnje ljudi, moji videoklipovi su napravljeni isključivo rabi zabave. Nisu investicioni saveti. Amaterski se bavim investiranjem, ulažem samo svoj novac i nemam sertifikat. Nikada, ali baš nikada ne uzimamo financijske savete sa YouTube-a. Mi se uvek oslanjamo na stručnjake i uvek radimo svoja lična istraživanja pre nego što investiramo u bilo koji projekat ili platformu. Hvala. Danas pričamo o zaradi putem SEO optimizacije. Ali šta je to tačno? To je magični ključ koji otvara vrata visokog rangiranja na Google pretrazi. Kako to postići? Prva opcija je da angažujemo nekoga za te usluge. U današnje vreme imamo platforme poput Fivera, freelancer.com i Upworka gde možemo pronaći stručnjake koji nude tačno ono što nam treba. I da, to će nas koštati, ali zato ne možemo uključiti u cenu koju naplaćujemo našim klijentima. Osim SEO-a, postajemo posrednici i koristimo outsourcing i za druge aspekte poslovanja naših klijenata. Možemo pružiti usluge poput izrade logoa za prosječan honorar od 200 do 800 evra, razvoja web stranica od 400 do 1200 evra, vođenja Google oglasa od 200 do 400 evra i upravljanja društvenim mrežama za 100 do 400 evra. Ako nećemo ili ne možemo da nalazimo posrednika, evo nekoliko SEO saveta kako da počnemo. Prvi savet, istraživanje ključnih reči. Počnemo sa istraživanjem ključnih reči koje su relevantne za našu nišu. Drugi savet, optimizacija naslova i meta opisa. Svaka stranica na sajtu našeg klijenta treba da ima jedinstven naslov i meta opis koji precizno opisuju sadržaj. Treći savet, kvalitetan sadržaj. Kreiramo visoko kvalitetan, relevantan i koristan sadržaj. Četvrti savjet, optimizacija slika. Smanjujemo veličinu slika pre nego što ih postavimo na sajt kako bismo poboljšali brzinu učitavanja stranice. Također dodajemo alt tekst koji opisuje sliku. Peti savjet, upotreba internih linkova. Povezujemo internim linkovima sa jedne na druge relevantne stranice. Ovo pomaže korisnicima da istražuju više sadržaja i poboljšava strukturu sajta. Šesti savjet sad, link building. Povezujemo i kvalitetne povratne linkove sa drugih relevantnih i pouzdanih sajtova. Sedmi savjet, struktura URL-ova. Naši URL-ovi treba da budu jednostavni, laki za čitanje i da sadrže ključne reči povezane sa sadržajem stranice. Osmi savjet, redovno ažuriranje sadržaja. Održavamo sajt ažuriranjem postojećeg sadržaja i dodavanjem novog koji mora biti kvalitetan, relevantan i koristan. To pokazuje pretraživačima da je sajt aktivan i koristan za posetioce. Iako su ovo dobre smernice za početak, treba imati na umu da se SEO svet neprestano menja, pa je važno pratimo nove trendove i prilagodimo svoju strategiju kako bismo uvek ostali korak ispred. Na kraju još jednom se zahvaljujemo platformi Freedom24 koja je podržala naš današnji video. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pinu komentarima. Korišćenjem istog podržavate moj kanal besplatno. Kao poklon dobijete i ceo mesec ulaganja bez provizije. Radujem se vašim komentarima i idejama za buduće video snimke ili pitanjima o ovoj temi. Ljubim vas i vidimo se uskoro u sledećem videu. Ćao!